BBC drone zo mu mazi z'igihugu cya Ukraine nyuma yuko zisabose ubwato nagizemo ikikango ndangije ndibaza ni Uburusiya bari buze kuzagukora iki kugira ngo bahangane na zino BBC drone nyuma yuko basabose ni ubwato bwa gatatu. Vladimir Putin yaravuze ati nimukomeza gusabota ndetse no kugaba ibitero kuri buno bwato bwanjye ati nzabakura ku mazi cyangwa se nzabima access yose ishoboka ku kijyanye n'amazi. Ese Vladimir Putin araze kugira icyo akora nyuma yuko Ukraine ikomeje kugaba ibitero bya BBC drone ngabanya Ukraine barimo barashyira mu mugambi n'ubundi wa leta za Amerika wuko Uburusiya butagomba gukomeza gucuruza amavuta barimo barabishyira mu bikorwa. Sinzi muri wa mugambi nimbushyikiye n'Uburayi ariko nta kuntu bataba babishyigikiye biratuma Uburusiya buza kongera imbaraga intambara yagukebe yagira indi ritime bimeze gute Kurakorone birani bitero by'iterabwoba. Urakoze cyane. Ni amadrone ari version ya Ukraine mashyashya yaje ushatse bavuga ko ari no detectable abayihishe mu mazi cyane nta nubwo n'amaradar ashobora kubikurura n'amasurveillance cyane yo mu mazi. None akunda guturitsa ubwato bw'Uburusiya iyo bwageze muri economic zone ku gice bahana na Turukiya. N'ahantu hagati ya Turukiya n'Uburusiya ntabwo Turukiya yemeye ko Uburusiya bwakorera surveillance ngo bukontorore neza. Urabibona E3 cyane cyane Union Européenne ariko yikubiye muri E3 niyo iri active cyane Ubwongereza Ubufaransa n'Ubudage. Na Jaka Karasi yarabivuze n'ubushize nigeze kubibabwira ngo Uburusiya plan bari bafite guhangana nabwo one by one byarananiranye. Ahubwo reka dukora igikorwa cy'abanyantege nke cy'iterabwoba. Dukora ibikorwa by'iterabwoba dukoresheje drone kamikaze z'iterabwoba ku bikorwa by'Uburusiya hanze y'Uburusiya cyane cyane hari ubwato bwabo butwara amavuta none butwara za gaze hirya no hino mu bijye nka Afrika nka zi centrale n'ibindi bice kubera ko ngo bwarenze ngo ku bihano bijyanye n'uby'ubukungu Uburusiya bwafatiwe bakavuga ko amavuta na petroli na gaze Uburusiya bwohereza hanze bukoresha yare amato nibwo butiza imbaraga za gisirikare. Uburusiya bugakomeza kwanga proposal za Ukraine n'ubumwe bw'Uburayi timukomeze mushegeshe Uburusiya kugeza natwe tugiye muri coste de fort mubangamira inyungu z'Uburusiya dufatire n'amafaranga yabwo. Urumva kugeza igihe Uburusiya nabwo buzemera ko tujya ku meza y'ibiganiro dufite proposal. Ibyo ni ibintu rero abanyaburayi bari gukora bafatanyije na Zelensky mbere yuko Noheli igera kugira ngo byibuze barebe ku Burusiya bwakubita ibipfukamiro no bukemera proposal peace deal. Abanyaburayi ba proposal na Zelensky kuko basabaga ko Putin yahagarika intambara by'igihe gito. Urumva Putin akavuga ati abanyaburayi ndabazi na Ukraine mpagaritse intambara by'igihe gito bakora riyoke babona uburyo bwo kuyoroganiza bagategura neza bakankubita ati ahubwo ngewe ndashaka ko bibera rimwe proposal zanjye bazemera bikaba ibintu birambye peace agreement yuzuye atari temporary. So nanone abanyaburayi bakavuga ati Putin turamuzi tuyemeye mu buryo burambye pedirabura amahoro arambye amasezerano yazongera akadutera agafata utundi duce turamuzi ko n'ubundi na Crimea yamaze kuyifata tuzi ko birangiye arongera. So nibyo rero babizanye mu rwego rwo kotsa igitutu pressure Kremlin kugira ngo ujye muri kote y'imbaraga nke yemere ko n'Uburayi na Ukraine bakomeye none mu masezerano hazemo point za win-win zo kugabana mu buryo bungana. Urumva yego ariko none manata yibaza abanyaburayi baraza kuza kubigeraho. Ese kugenda bagaba ibitero ku mato y'Abarusiya atwaye amavuta ibihano by'ubukungu hari icyo bari buze kuza gufasha bituma Uburusiya bugabanya imbaraga kubera ko nanone biriya no gutekereza ko niba sabota amavuta y'Abarusiya biri buze kuba bihagije kugira ngo Uburusiya bucike intege ndetse nibwo ngiye kurasa kuri Ukraine. Nabihuze n'ibihano bagiye bafata ariko byatumye n'ubundi Uburusiya budahagarika ibitero ku butaka bwa Ukraine.
ahubwo ibihano by'ubukungu ndetse n'ibyo byose bari gukora barumva bihagije kugira ngo Uburusiya bujye kumeze biganira bwemere cyangwa se banaganire. Ese bo bafite ibyo baganiriraho ubona bimeze gute? urakoze cyane. Bose uko ari so volontaire abashyigikiye umugambi. Hano ni ideologie ebyiri, abanyaburayi na Zelensky. Hakaza Putin afateje Leta Zunze za Amerika, ibyo ari kugaragaza na Steve ndabigaruka ibyo na Steven niyo batangiye kumushinja ngo urumva ngo ari kugurisha ngo Uburusiya ngo kubushinwa ngo bukomeze ngo bwisahurire ngo noneho oya na Zelensky arayima bitangaza komeza arasego ngo kuri Ukraine. Na Zelensky arayima bivuga ngo yihanije Ubushinwa ngo buca umubano na Moscow ngo tekinoloji ngo mu bya gisirikare ngo arabimenye ngo babitiza umurindi nk'ibyo bavuga kugira ngo bakomeze bacuruze. Iyi ntambara rero ntabwo Uburusiya bwapfuye kuyijyamo gusa, nta nubwo bwayigiyemo butabajije, nta nubwo bwayigiyemo budafite backup, nta nubwo ino ntambara Uburusiya nk'uko babivuga ntabwo ari bwo buyungukiramo bwonyine, kuko byatumye ino ntambara Ubushinwa bucuruza cyane, kuko Ubushinwa ubu nicyo gihugu muri uyu mwaka turangije cyacuruje 1,000 miliyari de dolari. 1,000 miliyari de dolari wavuga ko ari tiriyoni y'amadolari. Urumva ni kwisi, urumva igihugu kimwe nta nubwo byigeze bibaho mu bintu bakoze bya exportation. Noneho 1,000 miliyari de dolari yaje kubera ko Amerika ihugiye mu byo kurwana ukora ibya gisirikare cyane. Yabonye amavuta na gaze bya make, ndavuga Ubushinwa bivuye mu Burusiya. Yubonye source d'energie igiciro kiragabanuka. Urumva ubwo urumva muri ya tiriyoni y'amadolari Ubushinwa bumaze gucuruza, wavuga ko bwungutse muri ingengo y'uyu mwaka turimo dusoza. Urubikesha intambara n'ubundi ni bya byago abantu bungukiramo, ibyago by'abandi babyungukiramo, bubikesha intambara n'ubundi Uburusiya bwagabye muri Ukraine, kuko buriya iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine yaje muri geopolitique. Urumva y'intambara yahinduye ibintu byinshi, niyo mpamvu ubona muri iyi periode y'imyaka 4 ibiciro byariyongereye, kudeta zariyongeye zabaye nyinshi, intambara hirya no hino zariyongereye, amariyo atashakishwa mu gukora amadrone n'ama AI mu kurwana naho yariyongereye, no mu bice bacukura amariyo ati mubona ko intambara ziyongereye cyane, no muri aka karere kacu n'ubundi biraterwa niyo tekinoloji mu kurwana n'ibikoresho bikenerwa. Bivuze iki rero? Abanyaburayi gutsindwa intambara bibashyira mu ntege nke, wavuga ko bibakura umugati mu kanwa. Noneho Putin kwenyegeza biha imbaraga n'abambari be. Iran ibona uko ikora muri ntambara, Iran yabyungukiyemo na Korea ya ruguru n'Ubushinwa, kandi bakomeza benyegeza. Abo bose bashyizemo abasirikare, n'Ubuhinde bose bari kurwana ku gice cy'Uburusiya. Urumva abantu bumva iyi ntambara ni akazi. Intambara itanga akazi mu nganda, mu gukora amadrone, mu guhemba abasirikare, ibiryo, imiti. Urumva intambara abaye business cyane cyane. Noneho uruhande rutsinda intambara nibwo ruba rwunguka. None no kuba Putin ari gucukura byaza umusaruro aho yafashe, nayo n'indi nsinzi. No kuba yarafashe no mu bice bituwe cyane birimo n'abarusofone, byamuhaye n'amahirwe yo kuzatsinda amatora y'umwaka utaha umuprorushe. Urumva izo zose ni victoire. Rero asubiye intambwe inyuma nk'uko abanyaburayi babimusaba, yaba yishyize mu ntambwe 18, yaba agiye nko kwiyahura. Bivuga ngo bagabanye tashi. Ubushinwa busapurayinga amasemiconductor akoreshwa n'abasirikare mu kurwana n'ibindi na za Iran na Korea ya ruguru, bwamara gucuruza hirya no hino ku isi no mu karere, inyungu zivuyemo bakabarana n'Uburusiya n'uburyo bibereye. Kuko abantu bibuka Uburusiya burya mu gutera Ukraine byatumye ibinyampeke by'Uburusiya, kandi burya ibiciro by'isi bibezinga ku ngano, ku muceri, urumva, na peteroli. Ingano, umuceri na peteroli. Ingano nibyo bivamo ibintu by'amafarini. Kandi burya Ukraine cyari igihugu cyane n'izi za Polonye cyakubanaga cyane mu bintu bijyanye n'ibinyampeke muri rusange, ibiryo by'imbaraga
abasirikare bakoresha, abanyeshuri murabyumva, abanyururu, urabibona. Byatumye agace k'ubuhinzi ka Ukraine kanini Uburusiya bwarakegukanye, ubwo bukabyaza umusaruro. Sinzi niba batajya babona ko uduce Uburusiya bwafashe hahinze harimo n'imyaka, sinzi impamvu batajya babibona. Iriya rero iba ari effort de guerre ku Burusiya, buranabicuruza. Byatumye rero bije y'ubuhinzi ya Ukraine isubira inyuma, bayishyira mu gisirikare, urabibona. Ariko n'Ubushinwa cyane cyane Uburusiya nabwo na Turukiya biri mu bihugu cyane nabyo biyoboye ku binyampeke, ku ngano, urumva, yego, ku ngano n'umuceri n'ibi byose n'Ubushinwa. Ni uvuga ngo intambara ikomatanyijemo ibintu byinshi, ifite impamvu za politike, iz'ubucuruzi, iz'ubuyobozi, ikagira ingaruka no ku rwego rw'isi yose. So ibyo rero abanyaburayi objectif yabo ni uko bari kwibetinga ngo bapeze muri intambara, bazanemo apezema, barebe ko nabo hari icyo bakuramo. Niyo mpamvu rero yabaye do or die. Gusa nimugoroba Kestama na Nuza na Mertse bari kuvuga ukuntu bagiranye conversation nziza na Trump kuri telefone. Gusa Trump avuga ko atazongera guspendinga time ze ajya mu peace deal mu gihe abona Zelensky ari umuyobozi n'ubundi utumva ibyo Trump amubwira. Ariko abanyaburayi baravuga ati Steven Witkoff byibuze yumvikanishe ku mpande zose deal iri muri intambara n'icyo abanyaburayi bagomba kubonamo. So za proposal n'ubundi Trump yabahaye amasaha make, bamubwiye ngo bitarenze iyi weekend ngo barimo barazigaho proposal z'abanyaburayi na Zelensky ngo bazohereze Washington izinyuzemo amaso irebe ko hari kirimo. Ibintu birimo nuko abanyaburayi bavuga ngo Uburusiya ibintu busaba biri too much. yego, Kongera bakavuga ko ibintu bo bashyize muri intambara amafaranga muri za peace deal Trump yagaragaje 28 nta kintu kigaragara bazarekiperamo, urabibona. Bakanasaba ko ibyo Uburusiya bwangije ngo bigomba ngo kubyishyura bugashyiraho n'indishyi muri intambara. Kandi Uburusiya ngo bakoresheje imitungo y'Uburusiya bafatiriye, Uburusiya bukavuga ati tuzagabana igihombo, ariko hari ibyo natwe tuzasanira Ukraine. Ariko Uburusiya nabo bakabanyabura bakavuga ngo bazazana kampani zabo ngo mu gusana Ukraine. Uburusiya nabo bukavuga ati oya, atahubwo kampani z'Abarusiya nizo zizasana Ukraine. Urumva ni ibintu by'inyungu biba bivangavanze. Atari ku butaka Uburusiya bushaka kugera Donbass, ati ibyo bintu ntabwo twabyemera, tubirasaba izindi negociation ngo kereka ngo Uburusiya buburimo ngo n'indorerezi z'abanyaburayi ngo nabo ngo bakivangamo bakaba bari za Donbass, ngo byaba ngombwa ngo bakashyira n'ibirindiro. Urumva ni ibintu rero bikiri pending, ariko byose bibona ko bikemurwa n'intambara nyine kuno inapezema baba barimo. So nuko rero gahunda zifashe, imirwano irakomeje malgré nubwo bakiganira, ariko uruhande rufite imbaraga nk'Uburusiya ntabwo bwemeje, ntabwo buvuga ko budashobora gusubira inyuma. Imirongo yabwo basetinze n'ubundi bazagiraho bakoresheje imbaraga za gisirikare, n'ubu barimo barabigeraho. yego, n'isaha niko bavuga ngo nta n'ubwoba bwo kurwana dufite, kuko buri ufashe GDP y'Uburusiya 10% bwayibetinze muri intambara Kenya. GDP y'Uburusiya 10% yayo n'amafaranga menshi. Bakavuga ko Uburusiya igisirikare cyabwo n'ibikoresho n'ibikingo gikubye inshuro zirenga 10 cy'Uburayi. Urumva no mu kirere no mu biki no mu mirwanire igezweho. Bigaragara ko abanyaburayi sinzi none Amerika ukabona ukuntu yagiye iri kugenda ibivamo. Ubona ko byibuza abanyaburayi ni ugutinza iminsi gusa. Hari ibintu bita gutinza iminsi, ariko rubundi igisubizo kizaza nta kindi. Ibintu abanyaburayi bafata ni ukubangamira inyungu z'Uburusiya hirya no hino, bategamo bareba, bashyiramo ibihato, wenda barebe ko batangatanga Uburusiya hirya no hino. Uribuka hari n'imari Uburusiya babukura muri pays du Sahel, cyane cyane kampani y'Abarusiya Rosatom. Urumva
abanyaburayi barahagurutse batangatanze Uburusiya ku bihugu byo muri West Africa bifata ku nyanja ku mazi magari ngo nyabuneka muzadufashe nagira imari y'Uburusiya izaca aho ngaho. Urumva no muri Afrika barahageze. yego Amerika nayo yarazengurutse ijya muri Amerika Latine ku buryo Trump yamenyesheje Gustavo Petro avuga ngo ubutaha noneho wa Colombia ni wowe nyuma ya Nicolas Maduro nawe ndaje nkugereho reka ntabwo nakwibagiwe. Urumva avuga ati mwese murabizi Colombia ikora ibiyobyabwenge, ihinga ikihingwa cya coca matière première ivamo n'ibiyobyabwenge ikajya no mu yandi maproduit ikajya no muri za Coca-Cola. Urumva habamo za cafeine nyinshi. Murabizi ko no muri Colombia harimo amalaboratoire y'urumogi na cocaine bakaza bakagurisha no muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ndabizi byose amakuru ndayafite. Ati nibatabyisenyeraho nzaza mbibasenyereho. Urumva rero byakomeye. Nicolas Maduro nawe akavuga ati dore ukomeje kumfatira n'ibintu byanjye n'ubwato bwabo bwa peteroli wa Amerika ngo yafatire. yego ahubwo Amerika yasanctioninze ubwato bwa Venezuela kurasa kugaragaza ko n'ubundi icyo bashaka no kugira ngo igitoro cya Venezuela gitakaza agaciro. Ni gute Leta z'Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano amato agera kuri 30 ya Venezuela? Twaje tubivugaho kenshi ariko urumva Trump by'intambara ari kubivamo atanye kusa nkaho none gatanye gufata go sanction. Erega ariko n'abantu batabizi buriya politike ni nka kise ni nka kanseri. Kanseri ushobora kuyikurikirana mu rutoki ukabona yigiriye mu kaguru, ukayikurikirana mu kaguru ikabirazamutse. Urumva Trump yaje akora tarifu douane abantu barabizi, ajya muri dueli n'Uburusiya biranga, ajya muri dueli n'Ubushinwa biranga. Araje avuga atari kubundi ibi biti burya igiti ushaka kugihera hejuru ku mutwe ari gihe bikugora, tubundi wagihera mu mizi ko ariho mbasha gushyikira mu mizi. Bivuze ngo kwari ukwinjirira mu bihugu bavuga ati n'ubundi bino bihugu by'abasoviete cyangwa by'abakomuniste bya kera za Cuba cyangwa se za Venezuela, Colombia, reka duteze sabotage muri biriya bice. N'ubundi Abashinwa n'Abarusiya bazajya kubabakinga batakaze nabo imbaraga, reka tubabalansinge hano. Byose bino ni umugambi wo guca intege Uburusiya n'Ubushinwa, ariko no guca intege ya peteroli ya Venezuela ni ukugira ngo ya Amerika of course icuruze. Na Nigeria biriyo Pitexet yarimo ababwira ati turabizi, ntabwo muzi ko tuyoboye isi, ntabwo muzi igisirikare cya Amerika abawariyoro ba Amerika ko tuyoboye, muzabaza ibyihebe n'abatalibani bo muri Afghanistan, abo muri Iraq ibyo ingabo za Amerika zahakoreye. Urumva ati naho muri Nigeria sikure, ati twe turabiza ahantu muri mu ikoranabuhanga ryacu turabafite, ari abari mu ishyamba abari mu butayu. Ati Leta z'Ubumwe za Amerika igisirikare twe tuzabivuna, mugani wa wundi ati tuzakora kuri buto tubatsinsure muri ayo mashyamba, taho muri naho mukorera turahaza. Ibyo rero bavugaga Leta z'Ubumwe za Amerika nta muntu n'umwe zisaba uburenganzira, nk'uko na Marco Rubio yabivuze ku bijyanye n'umutekano. Twibukirane abantu bajya bibazana bimwe twaga tubabwira mvuga, ntabwo mba mbivuga mbiyobewe. Kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi mu 1945 Amerika yidekarara nk'igihugu cy'igihangange kigiye kuyobora isi. Ibihugu byose ngo bitazajya bigendera mu bushake bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, bizajya bikubita ibinyafu binini cyane bitsibura, ariko ibihugu bizajya bigendera mu mujyi wa Leta z'Ubumwe za Amerika ngo izajya ibaha karoti. Ngo Amerika igenda na karoti na stick, iraguha karoti ugakora ibyo ishaka, urabyanga gukora ibyo ishaka igukubita inkoni. Cyane cyane yavuga ati Gustavo Petro muri Amerika Latine, ati Colombia nicyo gihugu ubwo cyari gisigaye gifata amafaranga menshi ya Leta z'Ubumwe za Amerika,
mu bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge. None byarangiye ubwo ayo mafaranga bayakozemo ibiyobyabwenge abaye igishoro. Nanjye ndaje rero tubahagurukira. Ubwo Amerika igiye guhana umuntu nta muntu isaba uburenganzira n'umwe, yego iragukubita, washaka nawe kwirwanaho ikagushiririza cyangwa ukaburirwa irengero. Ubwo rero nibyo nk'Ubushinwa bwarabyigobotoye, Uburusiya ntabwo bakinisha barabizi, ariko utundi duhugu tuba dushaka kwirwanaho nka twa Iraq, nka twa Iran na Korea ya ruguru, mubona amadiweri bahoramo. N'umuntu wimva azaba perezida ajya arebe se nzabana gute na Amerika, Leta z'Ubumwe za Amerika, ese nge mbaha amaturo, si umutungo kamenye ncukura ngo ubahe usagutse ngujyana ahandi. Ubwo nabo bakugenera igiciro bakakuyera n'imbunda, cyangwa nzajye muri diweri nabo byiteka. Kuko Ibrahim Traore, Kapiteni Ibrahim Traore none yabahabuye Kenya, yababwiye ngo umuntu ushaka kurwanya ubwisanzure n'ubwino kwibohora kw'abanya Burkina Faso afite ubushone ebyiri, ngo ahunge igihugu cyangwa ngo apfe, cyangwa ubutabera bumugereho bumwice bwa Traore. Nyuma ya bya bindi by'abanya Nigeria n'Abafaransa bari baje muri espionage, cyangwa umuntu apfe hano muri umuntu udashaka ngo gupfa ngo nahunge. Atanzira ultimatum ati ndashaka gushyira ku murongo Burkina Faso no guca ubukoroni, ariko ubwo wumva wibereye kwa Putin. Nakaka kudeta ko muri Benin burya ni Sahel bari bapropoje barebagaho gukoroshye ngo bagakubite barebe ko babona access ku mazi, nubwo Ubufaransa na Nigeria bakoze derivation y'ikirere ikaburizwamo. Isi rebye imeze kwa ba Zelensky, kwa ba Putin. Muri Shinwa usanga intambara y'Uburusiya na Ukraine ifitanye isano n'izi ntambara ziba hirya no hino n'amakudeta, byose bifitanye isano muzi. Ariko Amerika iri kwibanda ahantu hashobora kuba hava imbaraga z'Ubushinwa n'Uburusiya ngo ibanze hakubita, kuko buri Amerika izi ukuntu hano Kongo basinyiye buhumye iby'amabuye y'agaciro n'Ubushinwa, bakaba batemeye no kubivuguruza. Niyo mpamvu ibyo ba Patrick Muyaya bavugana ba Kisekedi ntabwo Amerika ibyitaho. Burya Amerika nayo irwara inzika. Iyi Amerika buri bisaba ngo mutangirane musozanye, iyo hagati uhinduye nta kintu bakumarira. Iyo uri kujarajara ntabwo babikunda. Ariko impande zombi ubona ariko bakora, ubundi bwo bizarangira gute? Impande zombi zisa nkaho zaza zifite selfish cyane, buri ruhande bararwumva ko mwakorana ugaheza. Iyo uri kubacangamo bose hari ukuntu bisaba imbaraga, bisaba umuyobozi nawe utoroshye, ariko abenshi n'ubundi afata uruhande rumwe. Ibihugu cyane cyane ibihugu biba biri muri target nibiba bifite imitungo, abantu bajya babibona cyane. Imitungo kamere nibyo Amerika ikubita cyane. Ibi bitagira imitungo kamere byo kuba double agent baba babyemerewe. Ibihugu bitagira umutungo kamere ushobora kubwira Amerika ukabibwira ati rero amuvandimwe turi kudiringa kuri iki kibazo, ngiye naberetse kuri table ibintu nkeneye munyereka ko mutarabibona biri too much, ariko uriya muvandimwe nubwo ari umukeba yari yanyemereye idiru nawe nkamuhingiye, aricyo bitwaye nta kibazo n'ubundi ko nabirinze. Ariko ibihugu bifite iyo mitungo kamere nk'izi za Nigeria, izi za Pays du Sahel biki, none bakamenya ko Iranium yose yerekeje mu Burusiya, kandi ubundi Uburusiya bugiriye Iranium, kandi bari bazi ko Ubufaransa Iranium yo muri Niger cyayo muri Mali ariyo yari babeshejeho, barakuzibira amayira na Amerika ibitera inkunga. Yego, ariko none dusanga tugenda tugana ku musozo. Uburusiya bwabohoje agace bita Limani muri Kharkiv ya Kharkiv, ndetse Ukraine iracyavuga ati ifite abasirikare mu majyaruguru ya Pokrovsk, mu gihe Uburusiya buvuga ko bwamaje kurozinga deal. Ariko muri special operation yabaye ikaba mu gihe cy'amasaha 28 babohoje agace kitwa Limani muri Kharkiv. Ese Uburusiya bwamaje no kujya muri za Kharkiv za Dnipro, ubundi bwo bumva Abanyaburayi badakwiye gutakaza ayo matware, bumva bazabwira Uburusiya ati subira inyuma kuko ugende.
ese wumva gusabota ubwato cya BBC drone bakumva ko bizaba bihagije ko Uburusiya busubira inyuma? ntabwo babishobora. Abantu bibuke ko nyuma y'uko intambara ya kabiri y'isi irangira n'iziriya traité de Versailles na hehe zisinywa na biriya amatraité yose, Uburusiya bwari buri foro mu ntambara ya kabiri y'isi, iriya experience na n'ubu buracyayifite. Foro militaire muri experience, mu bikoresho no muri influence. None nk'ubu twari turi mu bihe bya winter, baba bagomba gukubita bikomereza. Ni ukuvuga ngo Uburusiya bukomeje kwerekana ubuhangange bwabwo imbere y'abanyaburayi, urumva, imbere y'abanglo-saxon ngo babupfukamire. Nayo irashaka kubupfukamisha. Ntabwo bino byo kuganira ibyitayeho n'amasinye, oya, politike y'uburyarya. Buriya Putin nawe agendera mu kintu cya force, cy'imbaraga, power. Urabibona? Power nta kindi. Nawe niba wumva ufite power, ngwino uterekeho akumanura gupeze, nta kindi. Kuba bahafashe biri obvious kuko biri kwihuta cyane. Mbere y'uko uno mwaka urangira na za Noheli barashaka kuba byibuze zira kilometero kare nababwiye 5,000, haba hasigayemo nk'ibihumbi 2,000. None kubwira Uburusiya bugeze igihe bubwira abanyaburayi ngo mu withdrawing, mu manika amaboko kuko byabarangiranye. Barakomeye mu gisirikare. None cyane cyane iyi electronic warfare ifite amatekinoloji akomeye cyane, amwe yavuye no mu Bushinwa bufatanyije n'Uburusiya na Korea ya ruguru na Iran, yazonze abanyaburayi na Amerika yapimye ibona ko byayisaba isukari nyinshi cyane. Ibi byihoreye ndavuga ati kwaheri. Erega burya no gutwemera gutakaza ahantu aho kugira ngo uyashyire imbaraga utazarekipera, ushobora kwemera ukahatakaza. N'ubundi mu mboni zanjye n'abandi ba analyst ukuntu bagenda babibona, nta kintu kizahagarika Uburusiya mbere y'uko intego zabwo zigerwaho. Buzakomeza bwe extending intambara, manipa barazifite, urumva, buri kimwe baragifite, urumva, yego, recruitment ziza umunsi ku wundi kugeza igihe imirongo Putin yasetinze azayigeraho. Ubwo abanyaburayi nyine bazakomeza sabotage, Putin afata ahantu birangizwe na kamarampaka y'amatora agiye kuba mu minsi iri imbere. Kandi bano bose manda ziri gushira. Kestama cyane cyane Emmanuel Macron, Zelensky we zararangiye n'ubitiza umurindi. Amerika nibona irokotse umuntu witwa Zelensky, kandi iminsi irabaza, iyi filimi izahita irangira gutyo. Urumva ino ntambara bayigize big deal, bayigize iy'isi. Urumva? Amerika rero igenda iteka ibipfu byapfubya, uko izi ko iramutse bigiyemo byayisaba isukari nyinshi, byayisaba imbaraga nyinshi, energy nyinshi. Urumva? Yego. Nta kindi rero gihari. Amerika izarekipera, yamaze kuhabona. Abanyaburayi gucungana n'izo manda by'amatora ashobora kuba mbere y'uko uno mwaka urangira. Nta kindi gisigaye kabisa. Turagushimiye cyane Doc Metallica. Urani sana.